kandi kuguhereza akaze inshuti n'umukunzi wa kino kiganiro cy'amagara meza twongera kandi tunakwifuriza no kugira amagara meza. Mu kiganiro cy'amagara meza cy'uno munsi tukaba tugiye kuyaga ku ndwara y'igisukari ariyo bita diabete pancreatique cyangwa diabete sucrée. Tukaba twashimye gutumira hari menshi Alexis. Ikiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama ni Foteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Abariko basumbiza twabeje kubabwira yuko tugiye kuyaga ku bijyanye n'indwara y'igisukari, diabete pancreatique canke diabete sucrée. Hari amoko angahe iyo diabete? Murakoze mu byigwa byakozwe n'abahinga byerekana ko hari amoko atatu y'indwara ya diabete. Hari amoko abiri ya mbere na ya diabete twita igisukari, ni ukuvuga arangwa n'umurengera w'isukari mu maraso canke mu mwanda mutoyi canke byose bibiri bikabera mu mwanya umwe. Ubwoko bwa mbere rero ni diabete y'inyandurano, ni ukuvuga umuntu yandura akuze kubera imibereho cyane ibintu byamushikiye bigatuma ayirwara. Ni diabete rero igwarwa n'abantu bakuze, iyo twita diabete de type 2, iyo mu bwoko bugira kabiri. Iyo rero ikunda kugwara n'abantu bakuze na cyane cyane guhera ku myaka 30 y'amavuko kubandanya, niho isinzikaza cyane ikunda gufata abantu. Ubwo ni ubwoko bwa mbere, diabete y'abakuze. Hakaba na diabete yo mu bwoko bwa mbere cyane diabete de type 1, iyo nayo akaba ari indwara ya diabete abana bandura ku babyeyi babo cyangwa ku babyeyi n'ababyeyi babo, ni ukuvuga ikomoka mu miryango, ibyo twita prédisposition génétique. Abana ntibabivukana, mugo bavukana n'ibiri bishobora kurwara diabete byoroshe igihe baba babayeho mu bintu bishobora gutera diabete, kubera yuko ababyeyi babo cyangwa ababyeyi b'ababyeyi babo mu miryango yabo baba barayirwaye. Rero ni diabete ni diabete y'akaronda cyangwa diabete mvukana? Diabete mvukana no cyangwa diabete héréditaire niyo rero yita mu yandi majambo diabete de type 1 cyangwa yo mu mugwi cyangwa mu bwoko bwa mbere. Iyo rero abantu bayironderera bayirondererwa n'ababyeyi cyangwa imiryango yabo bayirwaye. Nk'akarorero mu byigwa byakozwe birerekana yuko umubyeyi arwaye indwara ya diabete y'igisukari, ibice 50% by'abana azobyara guhera amaze kuyandura nabo bashobora kuzoyirwara byoroshe. Ntibayivukana abo bana, mubo bavukana imibiri ishobora kuyirwara byoroshe, aribyo twita prédisposition génétique. Hakaba rero n'ubundi bwoko bugira gatatu bw'indwara ya diabete mugabo atari y'igisukari, ni ukuvuga umuntu ayirwaye mu maraso yiwe isukari iri ku rugero rusanzwe nk'abandi bose, mu mwanda mutoyi isukari yiwe iri ku rugero rusanzwe nk'abandi bose, mugabo akaba afite ingorane yo gusohoka umwanda mutoyi ku rugero rurenze cyane ubwo abantu basanzwe. Mu masaha 24 ni ukuvuga ku munsi umuntu arwaye indwara ya diabete itarangwa n'umurengero w'isukari mu mwanda mutoya cyangwa mu maraso, diabete non sucrée, ashobora gusohoka umwanda mutoya ungana n'amaritiro 20 gushika ku 30 y'umwanda mutoyi. Iyo ndwara rero y'iyo diabete atari y'igisukari ikomoka mu bwonko. Mu bwonko bw'umuntu hariho inkaburamubiri cyangwa hormone mu ncamake bita ADH. Mu ncamake y'icyongereza isobanura mu majambo yose ngo antidiuretic hormone cyangwa hormone antidiuretic. Aba bantu rero barwaye indwara y'iyo diabete usanga ubwonko bwabo budahingura iyo nkaburamubiri ADH ku rugero rukwiye, cyangwa niyo basanzwe yahingura nayo ikaba idafite ubushobozi yategerezwa kuri ifise bwo gufasha uruhago cyangwa vesi nuba cyagisaho cyakira umwanda mutoya uvuye mu masigo gusohora umwanda mutoya ku rutonde rubereye. Ni ukuvuga aho yongereye amazi ntakanywa ibindi bintu binyobwa, ubuyi, inzoga n'ibindi, amera nk'umuntu avomera mu kiva. Ni ukuvuga aragotomera amazi n'ibinyobwa bikaca byirenganira, kuko iyo nkaburamubiri ihingurirwa mu bwonko ariyo bita ADH, ifasha amasigo gusohora umwanda mutoya, itaba ikiboneka ku rugero rukwiye atavomera mu kiva.
rero asohoka umwanda mutoya mwinshi mugabo kandi isukari mu maraso n'umwanda mutoya wewe ari nkeya bakaba bavuga rero ko arwaye indwara ya diyabete mugabo itarangwa n'igisukari mu gifaransa bayita diyabete insipide. Rero muri make hari diyabete insipide itarangwa n'isukari y'umurengera umwanda mutoya no mu maraso mugabo ingorane biri mu bwonko ikarangwa no gusohoka umwanda mutoya w'umurengera n'amaritiro 20-30 ku munsi. Na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri abantu bironderera mu mibereho yabo babayeho ariyo diyabete y'abakuze cyangwa diyabete do type 2 ariyo bita diyabete non insuline dependant. Hakaba na diyabete rero yo mu bwoko bwa mbere abana bakomora ku babyeyi babo ariyo diyabete do type 1 cyangwa mu yandi majambo diyabete insuline dependant. Nayo nuko rero yose atatu diyabete yo mu bwoko bwa mbere diyabete hereditaire do type 1 abana bakomora ku babyeyi babo niyo diyabete igoye kuvura no ku bana gusumba ayo yandi moko abiri yandi asigaye ya diyabete mvukanano. Diyabete mvukanano mugo tuvuze mvukanano si ijambo ryoba ritomoye cyane ahubwo twatuma tuvuga diyabete abana bakomora ku babyeyi babo kuko ntavuka yigwaye agigwara amaze kubaho cyane cyane nko guhera ku myaka iri hagati ya 13 na 16 y'amavuko niho ikunda kuzana ibyo bimenyetso byayo. Nubwo ntavuka yigwaye avuka afite imibiri ishobora kurwara diyabete byoroshye mu gihe rero aho nuko abandi bantu basanzwe babaho kuko kenshi twiyanira mu bintu bitera diyabete inzoga z'amamata amagi kuba munini cyane n'ibindi tuzabirabira hamwe turiko turaraba ibituma. Umunyagihugu ashobora kwibaza ati mbega niyo bimenyetso bya diyabete y'igisukari muri kino kiganiro nk'umunyagihugu yo kwiyumvira icyo kibazo bomwishyura iki? Hariho ibimenyetso biranga ko umuntu ashobora kuba ariko aragwara indwara y'igisukari cyangwa washaka akaba yimaranye igihe kirekire. Umuntu arwaye indwara y'igisukari arumva mu kanwa akumva amate ayabura akagaduka nkaho umengo ni inyota yamwishe yabuze icanywa. Igihe ubona ukunda kumva mu kanwa rero wari ukwiye ugira amakenga ko wafashwe n'indwara y'igisukari. Umuntu arwaye indwara y'igisukari kandi iyo agiye ku mwanda mutoyi agasohoka umwanda mutoyi ahantu isazi cyangwa ubunyogeri bica biza gutonda k'uwo mwanda mutoyi kuko yaronderamo isukari kubera mu bisanzwe umuntu akomeye nta sukari yigira iboneka mu mwanda mutoya wiwe. Iyo bishitse agasohoka isukari mu mwanda mutoyi ubunyogeri bwumvise uwo mwanda mutoya buramotegwa bisanzwe zikamotegwa hama bikaca biza kuduma cyangwa kurundana k'uwo mwanda mutoyi bironderamo iyo sukari isosa. Icyo ni ikindi kimenyetso ugashaka gushyira umwanda mutoya iyo ugifite kurwaye diyabete ukawushyira ku rurimi ukumviriza uca usanga usosa. Aho rero ucusimira kwa muganga kugira barabe neza bemeze cyangwa bahakane ko urwaye igisukari cyangwa atacurwaye. Hama kandi abantu barwaye diyabete barakunda gusohoka umwanda mutoya kenshi kandi mwinshi. Nko mu nshuro ugasanga umuntu asohotse ku mwanda mutoya inshuro 3, 4, 5 mbere na 6 bikaba byoshika. Ni ukuvuga no gusinzira nasinzira kuko mu masohoka aribyo bita polyurie nocturne. Hanyuma kandi umuntu akunda arwaye diyabete arakunda kunyoterwa cyane n'iyo y'amazi inyota ntihere aribyo bita polydipsie. Kandi umuntu arwaye indwara y'igisukari arakunda gusonza n'iyo ariye ntahaze yarya mu isaha imwe akumva umenga ibyo yariye birarose mu isaha imwe ibyo yariye birarose akaguma kugenera arya buri mwanya aribyo bita polyphagie. Hanyuma kandi mu bimenyetso bya diyabete harimo no kwama wumva urushe ukonyoshora umubiri wose ariko bisobanura ko umuntu yamba arushe n'isi yose arwaye indwara y'igisukari oya ushobora no kwama wumva urushe kubera imirire mikene akamavitamine ashakane y'umuntu wa B atangema mu mubiri n'ibinure bikwiye biri mu ngaburo yawe bigatuma wamba urushe cyangwa indi ndwara iyo ari yose urwaye. Mugona diyabete iratera kwama umuntu arushe ataritewe n'ibikomo yakoze mbere nawe yoruhuka amasaha 28 ari mu gitanda nturi mu ruhure umuruho afise aribyo twita asteni mu mvugo y'ikiganga.
muri make rero ibyo ni byo bimenyetso biranga indwara y'igisukari. ibindi biza kuza bitewe n'urugero rwo gusinzikazwa n'iyo ndwara umuntu agendamwo uko indwara yimara n'iminsi n'imyaka. izo nkurikizi mbi kuri izi ndwara muheje gushikiriza abariko batwumviriza. diyabete y'igisukari irafite inkurikizi mbi ziteye ubwoba zirenze na byo bimenyetso byo kuma mu kanwa, byo gusohoka umwanda mutoya kenshi cyane cyane mu ijoro, byo kwamurushe, konda n'ibindi. iyo rero umuntu yayimaranye igihe kirekire atayizi cyangwa ayizi mugabo adashoboye kuyivura kubera ubukene cyangwa urwangara cyane kubera akamenyero ko kwinezereza mu kuguma yihereza ibintu bibujijwe, umuntu amaze kurwara iyo ndwara y'igisukari hari ibimenyetso byo gusinzikazwa n'indwara aribyo twita pronostic bigaragara ku muntu arwaye iyo ndwara y'igisukari. ariko ntaguciriyemo ibyo bintu bibujijwe n'ibiki kumbure uwo bayumvise iryo jambo? kumbure ibyo twaba tuvanze ntabwo twari tubivuga ubu, turabigaruka ko twagera ku bituma bitera iyo ndwara ya diyabete, kuko umuntu amaze kumenya ibituma biyitera akamenya ko ibyo bintu biyitera aribyo bibujijwe. ku bimenyetso biranga umuntu yasinzikajwe n'indwara ya diyabete aribyo twita pronostic, hariho bikuru tugiye kuvuga ni nk'ibi bikurikira. iyo umuntu yamaze gusinzikazwa n'iyo ndwara ya diyabete kubera kuyibana igihe kirekire atayizi, cyangwa yizi mugabo akaba yabuze umuti ubereye, cyangwa yaronse umuti mugabo ingaburo yiwe ikaba ari ingaburo ibuzanijwe ku murwayi wa diyabete kubera ubukene, kwinezereza n'ibindi, aboneka ibimenyetso bikurikira: amaso arasinzikara, akononekara gusa n'aho atakibona neza, ibyo twita retinopathy diabetique, bikagira mbere n'igihe ataba akibonana cyane cyane iyo umuco uriko uragabanuka mu masaha ashira umugoroba, aribyo twita cecité nocturne. hariho mbere n'abahuma amaso agahuma, ibyo twita cecité totale cyangwa aveuglement mu mvugo y'igifaransa. muri make diyabete yica amaso, ni kimwe mu bintu yonona. hanyuma kandi diyabete ironona imitsi yacu twita amanere yo mu bwonko no mu rusokoro rw'umuti w'umugongo, aribyo twita systeme nerveux central. umuntu akagenda yibagira, atakaza inguvu, yamarushe, akonyokewe kubera iyo mitsi y'amanere iba yononekaye, mbere bigashika ari umugore ari umugabo agatakaza icyifuzo n'ubushobozi byo kurangura amabanga y'abubatsi. bisobanuye ko urwaye diyabete wiyitega ko umutekano wo mu gitanda ucuhungabana. icyo ni kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragara igihe umuntu yasinzikajwe n'indwara ya diyabete. umugabo asigara niyo akiri mu myimenyerezo gusa yo gushusha umugore wiwe, aribyo twita caresse, igihimba cyiwe kirondoka kica kigwa, agize arindanatanaho ngo aragerageje mu masegonda 10-20 bikaba byamaze guparangana. hariho mbere n'uw'imara n'amezi 5 atanica abagije kubera iyo ndwara yamaze kumusinzikana. umugore yasinzikajwe na diyabete ikamwica mu mutwe, mwa bya bihimba twita systeme nerveux central, ni ukuvuga mu bwonko n'umusokoro w'umuti w'umugongo, amanere yaho ntaba gishoboye gukora neza. ndashaka ka gahunda bita hypophyse na hypothalamus, kuko yica ubwonko bigatakaza ubushobozi bwo guhingura za nkaburamubiri twita neurotransmitter cyane inkaburamubiri twita hormone niyo twita LH. bityo bituma akakigira icyifuzo n'ubushobozi bwo kurangura amabanga y'abubatsi umukenyezi, mbere n'igihe ariko arayarangura naho ntaryoherwe, iyo ndwara bayita frigidite. aho rero diyabete iba iriko iramusinzikaza. hariho n'ibindi bimenyetso birangwa ko umuntu yasinzikajwe na diyabete: imitsi yiwe y'ama artère itembereza amaraso meza iragenda igakomantara, ibyo twita arteriosclerose mu mvugo y'ikiganga. mbere bigashika naho iyo mitsi nyene yakomantaye igenda ikaga igakoberana, amaraso ntaba agitembera neza, aribyo twita arteriosclerose. ibyo rero nibyo mbere bimushikana naho usanga yarwaye n'indwara z'umutima zirangwa n'uko umutima, imitsi imwe yo mu mutima itemereza amaraso mu mutima, ibyo twita les coronaires, ishobora kuziba, mbere bigatuma hari umugabane runaka wo mu mutima ukagitembereza amaraso
ibyo bikaca bituma agwara ibyo twita infarctus du myocarde. Ni inyama z'umutima ziba zapfuye utakivayo kubera yuko hari umuti wazibye utagishikana amaraso mu mugabane runaka ngaho wuzuye amanyere z'umutima. Iyo ni indwara iteye ubwoba mbere itanavugwa ku isi, ishikira cyane cyane abantu baba bamaze gutsindikazwa n'iyo ndwara y'igisukari, na cyane cyane iyo arwaye diyabete ikakimukwegera indwara y'umutima irangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso. Ibyo birashobora kumushikana kuri iyo ndwara yo kononekara inyama z'umutima ari twita infarctus du myocarde. Hanyuma kandi hariho n'ibyo twita amasanganya y'imiti yo mu bwonko. Abantu barwaye indwara y'igisukari na cyane cyane bikabakwegera kurwara indwara y'umutima irangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso aribyo twita hypertension arterielle. Mu gihe izo ndwara zibiri, indwara y'igisukari n'indwara y'umutima irangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso, ivyigwa byakozwe mbere n'imibereho abantu babayemo byerekana ko ari igishiki na gisaza ari indwara zibiri zigendana. Icyo gihe rero kugira amasanganya y'imiti yo mu bwonko, umuntu ukazima cyangwa ugaturika, agwaye diyabete akagwara na hypertension, ibyo ni agaharawe ikunda gushika cyane. Ni ya ndwara mu kiganga bita AVC mu ncamake cyangwa mu majambo yose accident vasculaire cerebral. Ni imitsi yazibye cyangwa igaturika, umuntu akashobora paralize cyangwa naho akahasiga gato iyo atagize amahirwe ngo akume aba paralize byoroshye. Hanyuma hariho n'ikindi kimenyetso gikomeye giteye ubwoba gishikira abantu barwaye indwara y'igisukari yamaze kubica bigacika mu mubiri w'umuntu. Ni amasigo yononekara agatakaza ubushobozi bwo kuyungurura imyanda mu maraso, akayungiro kayungurura imyanda mu maraso kakononekara ako twita nefro. Gushika nko ku bice biri hagati ya 80 na 85 kw'ijana zirigize akayungiro twita nefro kakaba kapfuye. Iyo ndwara bayita insuffisance rénale chronique. Abantu barwaye rero indwara ya diyabete na cyane cyane ikaba yarabakwegeye yuko atayagwara n'indwara y'umutima irangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso aribyo twita hypertension arterielle. Mu gihe izo ndwara zibiri zinagendana baca bakunza kurwara indwara y'amasigo idakira twita insuffisance rénale chronique. Iyo umuntu yamaze kurwara iyo ndwara, nta rushinge, nta kinini, nta muti womira, nta n'uwo tuzi no mu buvuzi kama ushobora kongera kunabura, ni ukuvuga regenere amasigo yononekaye. Utwo tuntu bita nefro tuba twakuye mu masigo ngo twongere tubeho, hanyuma amasigo y'uwo muntu yongere akore neza. Mu buhinga bw'ikiganga uwo muntu bakaba bamutera isigo rishaka rigasubira ibyapfuye, ariko twita transplantation rénale. Atari aho naho baza baraboma imyanda yiwe iri mu maraso umubiri wahinguye yavuye mu miti mu byo turya, ariko twita déchet de métabolisme, kugira ngo ntihare toxicité n'ubumara bushobora gutuma ajya muri koma no gupfa agapfa hataragera. Mugabo ubwo buryo nabwo bwo kuvoma imyanda mu maraso bakoresheje ubuhinga bw'ikiganga ariko twita dialyse burazimbye cyane kandi buragoye. Abantu benshi bobishobora, n'abatunzi bobishobora si benshi cyane hano mu Burundi. Mbega ubwo buhinga bwo guhindura amasigo ushyirwa ku rindi aha mu Burundi birashoboka? Aha mu Burundi hamwe biba bitaraye bibaye byo nta bisanzwe bihari. Ni mu bihugu biteye imbere nko mu Buhindi n'ahandi niho bashobora gufata isigo ry'umuntu yapfuye yagize nk'isanganya, bakaba barabikuye n'uwo muntu bakabishingura neza mu buhinga bwa none. Hanyuma bakazofima bakaba yuko byohuza n'umubiri w'umuntu runaka yarwaye diyabete, isigo ryiwe ryapfuye bakaca barikuramo hama bakaca bashyiramo ibyo aribyo bita transplantation rénale. Muri kandi bashobora gufata isigo ry'umuntu wo mu muryango wawe bakarimukuramo bagasigarana rimwe nk'uko umuntu agendana abasura abiri bakaca baritera muri wewe, ariko nabyo bisaba uburyo buhanitse butoshoborwa n'abantu benshi turavye imibereho y'abarundi. Nico gituma kwikingira indwara birahambaye gusumba kuyivuza umaze kuyirwara. Izo zikaba zari inkurikizi mbi z'iyo ndwara y'isukari. None iyi diyabete y'isukari nyine iraheze gafata umuntu gute? Mu bisanzwe umuntu wese yarimo n'Imana afite igihimba bita urwagasha pancreas. Ni ukuvuga ni igihimba kiba munsi gato y'ibere ryo mu kuboko kw'ibubamfu, hafi y'ibere gatoya niho haba icyo gihimba bita urwagasha amaja mu rubavu. Icyo gihimba rero nicyo gihingura inkaburamubiri cyangwa hormone bita insuline.
iyo insuline rero niyo igeze gucungira yuko isukari y'umuntu itaba umurengera mu maraso. Ni ukuvuga mu gihe umuntu agendana isukari iri hagati y'amalitiro 5 n'atandatu murambabarira, mu gihe umuntu akuze agendana mu bihe bisanzwe amaraso angana n'amalitiro ari hagati ya 5 n'atandatu, muri buri litiro hategereza kubamwo igarama rimwe ry'isukari. Ni ukuvuga isukari itembera mu maraso itanga ingufu n'inkomezi z'umubiri n'iz'ubwenge, ariyo twita glucose. ariko iyo bishitse rero iyo sukari ikaba umurengera ni ukuvuga yuko urwagasha ni ukuvuga pancreas ruba rwarengewe rutazitanga ya insuline, aho ni nko ku bana bamaze gufatwa n'indwara y'igisukari babitewe n'imiterere mvukanano bakomoye ku babyeyi, ya predisposition genetique twavuga. Byari ku bantu bakuze naho ubwo rwagasha rukaba rutanga iyo insuline mugo ku rugero rudakwiye, mbere idafite ubushobozi bwo guhangana n'umurengera w'isukari yavuye mu byo twariye cyangwa mu byo twanyoye, narya hafi y'ibyo turya byose, ari ibyamira mu kuzimu, ari ibintu by'ibinyampeke, mbere no mu byamwa haba harimo isukari no mu buki. Sinzi ko ibyo tutari mu mafana no mu nzoga, oya no mu byo turya byiza, ibiharage byumye, ibigori, ingano, amasaka, uburo, ibijumbu, ibirayi, aho hose harimo isukari kandi ikomakomeye na cyane bita amido. Ni ukuvuga rero urwagashi iyo rwarengewe, ni ukuvuga hari uduhimba duhingura insuline iyo twapfuye ku bwinshi cyangwa tukaba twagabanutse, cyangwa duhingura insuline ikabifite ubushobozi bwo guhangana n'umurengera w'isukari, niyo iyo diyabete ikibaho. Rero mu rwagashi hariho uduhimba bita selile beta cyangwa selile B désiro de l'Enguerrand. Utwo duhimba nitwo tujejwe guhingura ibyo bintu bita insuline, ni ndemamubiri cyangwa hormone igeze gucungira ko isukari ikaba umurengera mu maraso. Rero bajya abantu barwaye diyabete y'abana, nuva diyabete de type 1 bakomora ku babyeyi cyangwa mu babyeyi n'ababyeyi babo mu miryango, abo ukunda gusanga baza gutangura kuzana ibimenyetso by'uburwayi cyane cyane mu myaka hagati ya 13 na 16, kandi ibyo bimenyetso biza kuboneka n'ibice birenga 80 kw'ijana by'ibigize twa duhimba bita selile beta désiro de l'Enguerrand duhindura insuline twaratabagaye twarapfuye ubutakibayo, baba basigaye duke rero tudashobora guhangana n'isukari dukora mu birayi, mu bijumbu, mu biharage by'ibiri, mu muceri, mu bwishaza, mu bugari bw'ibigori, mu bugari bw'ingano n'ahandi. Ibyo bicaje bituma bakenera kwama ku inshinge za insuline, ariko bituma bayita diabete insulino dependa, niko ndavuga ya diabete y'abana bakomora mu miryango, cyane naho kwama ku bintu kama bikora nka insuline kugira ngo isukari yabo iri murengera mu maraso. Ariko rero barwaye diabete yo mu bwoko yo mu mubiri ugira kabiri, diabete de type 2 cyangwa diabete non insulino dependa, abo urwagasha rwabo ruba rufite twa duhimba bita selile beta désiro de l'Enguerrand. Bishobora mbere waje gutanga insuline mugo ku rugero ndakwiye, mugabo kandi gafite ubushobozi bwo guhangana n'umurengera w'isukari dukora mu byo turya, mu byo tunywa, mu nzoga, mu mafana no mu bindi byose biduza isukari. Rero urwagasha nibwo rujeje gukora isukari, nibwo ruba rwagize ingorane mu gihe tuba turwaye diyabete y'umugu wa mbere cyangwa wa kabiri, diyabete de type 2 cyangwa diyabete de type 1. Reka mbere ko dusozera kino kiganiro cyacu, nkumbure hariho abantu bashobora kwibaza bati ibyo byose turiko turakurikirana insiguro y'izi ndwara za diyabete, ucumengo diyabete ikunda gufata cyane cyane abantu batunze. Hariho rero abashobora kwibaza iki kibazo ko abakene cyangwa n'abantu batabyibushe cyane ko nabo nyine bashobora kurwara iyo ndwara ya diyabete, nkumbure yihenze gato bafatiye ku bimenyetso mugenda murashikiriza abariko baratwumviriza. Murakoze ko mu mwifa mukajyana ngo bihenze, baba bihenze rwose mbere sina gatoya. Kwibwira yuko indwara ya diyabete y'igisukari, nuva diyabete sucre cyangwa diyabete pancreatique, ifasha abantu batunze hamwe n'abantu babyibushye cyane, ni ugukora ikosa rikomeye cyane. Ivyigwa byakozwe n'abahinga birerekana yuko naho umuntu gusa aba mu bukene akarya ingaburo ipfuye idatanga vitamine B ya gatandatu, urumva ni imirire mibi. Umuntu aba yiriye mu gihe no kubyibuha cyane akarenza kenshi ntibikunda.
rero icyo gihe ararwara diyabete kubera kubura vitamine B ya gatandatu. Indemamubiri ni poroteyine wihereza mu ngaburo, mu biharage, mu nyama, mu mata. Iyo uza vitamine B ya gatandatu, aha mugabo ntituraja mu bituma bitera diyabete, nuko niko ndishura icyo kibazo mu mbajiji. Iyo uza vitamine B ya gatandatu, indemamubiri zawe mu bicu zihinguramo aside, tuzobigarukako, ikigenda igasangangura twa duhimba tuba mu rwagasha bita selile beta desirodorangera, maze tumaze gupfa umubiri niwo ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibituma isukari izuka mu maraso, isukari yawe ikiba umurengera ukaba urwaye diyabete ubigira isukari. Rero abantu bakenye kandi bonze baragwara indwara y'igisukari biterwa n'ibintu babayemo bishobora gutuma bagwara iyo ndwara y'igisukari. Rero mu kigo gikurikira cy'ubutaha tuzokwimba neza mu mizi kandi tubyitondeye ibintu bitandukanye bitera indwara y'isukari, ibintu abantu babamo mu buzima bwa misi yose, abatunzi, abakene, abize n'abatize, ugasanga bamwe batazi ko aribyo bizakwegera indwara y'isukari. Twerekane ukuntu inyama, amata, amagi, icyayi, ikawa, ibubugari bw'imyumbati abantu bamwe bararya buri munsi, kubyibuha by'umurengera, ibintu by'amafana, isukari, inzoga n'ibindi. Dusugure neza ukuntu ari bimwe mu byamaze abantu, ari bimwe mu bintu bituma abantu bariko barafata imiti ya diyabete, mbere kwa muganga barongeye kuba bazofata ubuzima bwabo bwose, mugabo aribo bayikwegera mu kubaho nabi. Hagaterekane rero n'ukuntu abantu bohindura imibereho yabo kugira urwaye diyabete uruhuke, kandi utarayigwara naho uzira amarembo izana namwe kome n'inzira, ntusubire gufata minenegwe uburyo bwo kubaho, ntujye kugira unezereza akayabagu kawe, ntujye kugira unezereza akayabagu kawe, ahubwo urye unywe ibishobora kubungabunga umubiri wawe, kuko diyabete y'indwara mbiteye ubwoba. Mbere abayizi bemeza yuko hakugwara indwara ya diyabete y'igisukari ukumugwara umugera wa sida, ariko Imana ikagukirongera ibyo wifungurira, na cyane cyane ibyamwa, imboga n'ibyatira mu kuzimu n'ibinyampeke. Urwaye umugera wa sida ntabwo bawogira kiretse umukene cyangwa utazi uko wifata mu ngaburo ibereye. Ariko indwara ya diyabete umuntu wese atarayirwara akwiye kuyihunga, ni indwara ziteye ubwoba gusumba izindi ndwara tumenyereye mu gihugu cy'u Burundi. Turashobora kwibutsa nk'aba bariko batwumviza mbega diyabete, izo diyabete z'igisukari ziraza zigafata umuntu gute? Diyabete z'igisukari kugira zimufate ni uko ugwagasha cyangwa sankaya gahimba kari munsi y'ibere ryo mu kuboko kw'iburyo kw'ibubara kumurambabarira, ako gahimba karafise uducengemangingo twita selile two mu bwoko bita selile beta desirodorangera, nitwo tuba twarononekaye. Nk'irya diyabete ifata abana bakomora ku miterere mvukanano bakuye ku babyeyi, ibyo twita diyabete hereditaire cyangwa diyabete juvenile ijya y'abana. Ibimenyetso biza kuboneka iyo utwo duhimba ku bice 80% tuba twarapfuye twaratabagaye. Rero urwagasha nirwo ruba rurwaye, nirwo ruba rwarasinzikaye, rusinzikajwe n'ibintu abantu babamwo cyane no ku bana, iyo miterere mvukanano facteur hereditaire bakomoye ku babyeyi babo igihe bavuka ku babyeyi barwaye indwara ya diyabete. Tukaba tubashimiye nshuti nawe mukunzi uri kuradukurikirana, twizeye neza yuko uriko urafashwa. Hanyuma nk'uko muhejeje kubwira abariko baratwumviriza, ni ubwoko butatu bwa diyabete, kandi abariko baratwumviriza barumva neza yuko diyabete ari indwara itoroshe. Mugabo hamwe n'ibyo byose, ibihe bituma nyamukuru bishobora gutuma umuntu ashobora kwinjira muri ako kaga gakomeye ko kwandura izo ndwara za diyabete y'isukari? Hari ibituma byinshi tudashobora kudondagura, mugabo tudashobora kuvuga bimwe bimwe bikuru ivyigwa na cyane cyane byakozwe n'abahinga muri iyi myaka ya vuba bimaze kwemeza neza yuko indwara y'isukari ishobora gukomoka kuri ibyo. Imwe muri byo ni akamenyero ko kunywa inzoga, kurya inyama nyinshi hamwe no kunywa itabi. Ibyo biri mu inzoga, inyama n'itabi biri mu bituma bikomeye bituma abantu bama kwa muganga bivuza indwara idakira cyangwa ikira bigoranye iyo wayivuye hakiri kare. Mu byigwa byashyizwe ahabona n'umugore w'abahinga bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itama ry'abantu ku isi OMS, ugeze gutoza indwara zikwiragira ku isi n'ubuyobozi kinga aribo bita groupe d'études épidémiologiques.
bakabishyira habona mu mwaka w'ibihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu mu gitabo cya OMS cyitwa Régime alimentaire nutrition et prévention des maladies chroniques cyane ingaburo imirire hamwe no kwikingira indwara ngendanwa. Berekanye yuko abantu barya inyama bakanywa inzoga bakanywa n'itabi bagwara diyabete, hypertension na cancer inshuro ziri hagati ya 70 na 80% gusumba abandi basigaye ku isi. Alcohol rero iva mu nzoga iyo imaze guhura n'igitigu, igitigu kitakihingura mu bumara bita acetaldehyde dehydrogenase. Ubwo burafite ubushobozi ubwo bumara bwo gusangangura twa duhimba twababwira tuba mu rwagasha duhingura insuline irinda kwitwara y'umurengera ariko bita selile beta dehydrogenase. No mu nyama kandi mu binure by'inyama no mu ndemamubiri z'inyama abahinga basanze yuko habamo acide igenda ikashisangangura twa duhimba twita selile beta dehydrogenase two mu rwagasha buhoro buhoro utanabizi ukaguma wigira winywera wirira gusa mugo utazibyarije na cyane zige nyama zikaranze mu mavuta cyangwa zokenye zikaza mu nda mwose ubona nizo ziba zibiriye mwuko bumara bwonona twa duhimba two mu rwagasha tugiye guhingura insuline kabushisanga umuntu aragwaye indwara y'isukari. Hari ibyigwa rero byinshi byakozwe n'abahinga dufise, hari ibitabo byinshi bikomakomeye nk'igitabo cyasohowe n'abanyamerika cyitwa Health Power, aho Dr. Eli Newington na Henry Yehi berekanye yuko inyama hamwe n'amata y'inka biri mu bituma bya mbere bitera indwara y'igisukari, maze ukazusanga abantu baragwaye iyo ndwara y'igisukari. Ikindi nacyo mu byigwa byakozwe n'abahinga basanze yuko akamenyero ko kurya umwumbati n'ibintu bihinguwe muri byo bishobora gutuma abantu barwara indwara y'igisukari, indwara ya diyabete. Hariho nk'agatabo gatoya kanditswe n'abahinga kavuga ku mwumbati bakita le manioc en poison pour l'Afrique, cyane umwumbati ubumara bwagenewe kumara abanyafurika. Barerekanye yuko burya bumara buri mu mwumbati bita acide cyanhydrique cyane acide trichique bugenda bugasangangura buhoro buhoro tujya duhimba twita selile beta dehydrogenase tuba mu rwagasha tugeze guhingura insuline irinda kw'isukari b'umurengera mu maraso, maze n'ubwo buryo ugasanga umuntu aragwaye indwara y'igisukari. Usanga rero nk'aha mu gihe ya Shimbo mbere no mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati usanga abantu bafite akamenyero mbere batabitewe n'ubukene. Mu gitondo ubugari bw'umwumbati, ku mugoroba ubugari bw'umwumbati, niyo bahindura turahindurira ku muceri wera utagira byangombwa. Mwe nawe rero kurwara iyo ndwara y'igisukari naho batabyibushe cyane cyangwa badatunze cyane biba byoroshe. Ibindi byigwa byakozwe byerekana yuko ingaburo nkene yamara yayindi iza ku meza na cyane igizwe n'ibintu atatu bimaze mu mubiri gihambaye: umuceri wera, bwa bugari bw'imyumbati, ibintu bigwiriye mu isukari yo mu mahinguriro ari mu byayi, mu ikawa, hehe. Ibyo bintu iyo bibandanije kuza ku meza kenshi ni ukuvuga umuntu agasigara atunzwe n'ingaburo idatanga byangombwa, idahindagurwa. Iyo ubuze vitamine B ya gatandatu, indemamubiri ni ukuvuga proteine uronka mu ngaburo, umubiri ushobora acide isangangura twa duhimba bita selile beta dehydrogenase, maze twa duhimba tutagitanga insuline ikwiye ukaba urwaye indwara ya diyabete y'igisukari. Hama ibindi byigwa byakozwe birerekana yuko isukari ubwayo yo mu mahinguriro n'ibintu byose yashizwemo, no kuvuga amafanta, icyayi, ikawa, kuyirunda mu buyi, ibyo sukari yuko ikigenda mu mubiri wawe ikanonoza vitamine B hamwe n'icyunyu bita magnesium. Hama ibyo iyo bibuze nabyo bikaba bifite ingaruka yuko bica umubiri ugwiza acide isangangura twa duhimba tuba mu rwagasha duhingura insuline irinda isukari kiri umurengera mu maraso, ariko selile beta dehydrogenase. Rero isukari ni umumara abantu bari bakwiye kugenda bikizayo, uretse ko itera indwara y'isukari yamaze abantu, ariko kandi isanzwe itera n'izindi ndwara nyinshi zikomakomeye kumuri tutotebako n'iki kigwa kuko tugatumbereye kuvuga isukari. Hama kandi mu itabi nk'uko twabivuze harimo ubumara bita nikotine, harimo ubumara bita monoxide de carbone n'ubundi bumara bwinshi cyane. Mbere abahinga bemeza yuko iyo itabi rimaze gucurirwa nubwo nk'isigareti uyidometse ikazana umwotsi,
cyane turuntekere ryatari batekera mu bihunda cyangwa mu rupapuro umaze kuriturira rikabyara umwotsi ubumara burimo burigwiza gushika naho itabi mujya mwotsi usanga harimo ubumara bushika 2,000. Ibyo byigwa rero byerekanye yuko bumwe mu bumara bwica urwagasha buhoro buhoro ukazosanga urwagasha niyo gifite ubushobozi bwo guhingura insuline ikwiye irinda ko isukari iba umurengera mu maraso imaze kuba umurengera rero ukaba urwaye indwara y'igisukari kubyinywa by'umurengera bitewe n'imiterere mvukano wakomeye ku babyeyi bawe cyangwa ababyeyi bawe babyibushe cyane mugabe ibyo byo biza ku bice 5% gusa by'abantu babyibushe by'umurengera agasesinda ariko ibice 95% byo kubyibuha ugasesinda biva ku mibereho mibi no kuvuga kurya no kunywa ukarenza urugero kurya no kunywa ukarenza urugero ugasanga umuntu yariye inshuro zirenga 3 ku munsi akora akazi yicaye mu biro mu kibanza hadandariza cyane yijyaniye muhira kubera ashomereye mugaba akarya 3, 4, 5 ku munsi cyane namba ajya ku 3 gasanga gumatoragura hagiye ku maburayi kuri botike mu kabare agumatoragura utuntu agumarya mu buryo butagira urutonde babyita ngo kuryagagura ibyo rero birashobora gutuma umuntu uzosanga yabaye munini cyane inda ugasanga yarasesetse ariko twita obesite ibyo nabyo ni kimwe mu bituma bitera indwara y'isukari mu byigwa byakozwe n'abahinga basanga yuko ufite abantu barwaye diyabete 190 muri bo baba babitewe n'umubyibuho w'umurengera ushika naho umugore umugabo cyangwa umusore usanga yashesha inda mbere n'abana babyibushe by'umurengera ugasanga bafite ibiro bibarengeye nk'ubu umwana apima imetero 50 ugasanga afite ibiro 90 kuva afite ibiro 30 birenga byateza kuba afite ibyo birasinzikaza urwagasha bishobora kutagira ubushobozi bwo guhingura insuline ikwiye ibyo bikajya bituma indwara y'igisukari rero si byiza ko abantu babyibuha bagasesinda bakajya bigira ngo bagize ubuzima burya baba batangiye kugera ku maherezo y'ubuzima bwabo nicyo gituma Dr. Henry Diegre na Ellen Jinton mu bitabo basohoye mwaka ushira 2000 cyitwa Health Power bavuze yuko abantu babyibushe gushika naho basesa inda ni kuvuga abantu bari obese bameze nk'umuntu ahegekeye ibombe iteze irindiriye imwe mu ndwara zikaze diabete itesanzwe kanseri n'ibindi birwara bikomakomeye biva ku mibereho mibi ahanini kugira ya bombe iteze muri bo icibasabiramo kubw'ibyo rero ni byiza kwirinda kurya ukarenza urugero kurya ibintu bitari byo na cyane bitari bikenewe na cyane bishingiye ahanini ku nyama amata amagi inzoga amafanta isukari yo mu mahinguriro n'ibindi bibyibusha mu buryo bubi kuko ibyo byoca bituma umuntu arwara indwara y'isukari byoroshe rero muri make ibyo nibyo bituma nyamukuru bikunda gutera indwara y'igisukari uretse yuko umuntu aje muri kabine twicaye umuntu yomwereka n'ibindi ariko ibyo nibyo twodondagura muri kino kiganiro n'uyu mwanya muto tuba dufite ego reka rero cyo dufasha aba bantu bafite izo ngorane abatarandura iyo ndwara nabo nyine bizeze yuko bariko barahungukira n'ibitari bike mbega aba bantu barwaye iyi ndwara y'igisukari two bafashe iki mbega irashobora gukira mbega n'ishobora gukira n'uyuhe muti ushobora kubafasha na cyane nk'amwebwe mukoresha imiti kama mu bisanzwe hariho uburyo bubiri abantu bose ngo bikingire hari ibyo twita prevention primaire ni ukuvuga ni kwikingira indwara mugabo utarayafatwa nayo ni ukuvuga abo ni babandi bataragwara ni uko bake bafatira ku ibyo twavuze bitera iyo ndwara hanyuma ibyo bashobora kuzira byose bigakunda babicekure inzoga itabi za nyama za misi yose y'amata ya buri munsi ya mirete ya buri munsi y'amafanta y'amaji y'amasukari tugura mu mabotike ibyo bintu byose bitera iyo ndwara twabonye byo kwama kubugari bw'imyumbati n'ibihingwa muri ibyo abantu bakagenda babigabanya mbere abataganzwa n'akayabo kandi babishoboye babihindure babisubirize byiza nubwo buryo babikingiye indwara mugabo bamaze kugwara nabo bakora ibyo twita prevention secondaire ni ukuvuga naho bamaze kugwara bazibira ibitera iyo ndwara n'ibitabitera mu bwo bizira bamaze kuyigwara aho rero bamaze guhera inzoga n'itabi bagahera bya bintu bisosagirika
bagaheba za nyama y'amata y'amagi y'amirete y'amafiriti bagaheba y'amafanta y'amasukari bagaheba rya tabi bagaheba za nzoga icyo gihe icyo boca bakora hariho ibiterwa imana yaremye igashyira hano ku isi kandi ibyigwa byakozwe n'abahinga bisanga yuko harimo ibintu bikomakomeye mu kunagura umubiri w'umuntu wasinzikajwe n'indwara y'igisukari mbere n'aho yoba imiti yari yaramusinzikaje ugasanga agiye yoroherwa hamwe ashobora no kubaho atunzwe n'iyo ngaburo gusa cyangwa umuti kama wahinguwe n'amashyirahamwe abihingura cyane wahinguwe mu buryo bw'ikizungu. Akarero kamwe twobanza kubaha ni uko hari abahinga babiri b'abanyamerika uwitwa Beck Pearson na Sandy Shaw banditse igitabo gikomakomeye cyitwa Life Extension cyerekana ukuntu ushatse ubuzima bwawe bworamba imyaka myinshi. Ku rupapuro rw'amajana 315 abo bahinga berekanye yuko abantu barwaye indwara ya diyabete ariko bakaba bashoboye kuyikontoroza cyane bakaba bashoboye kurinda yuko ibandanya ibasinzikaza ahubwo ikagenda ihera mugo babikije mu ngaburo gusa. Abo ntibanagwara na za ndwara ziyononekara ry'imitsi n'inkurikizi zabyo bitewe n'indwara ya diyabete. Rero muri ibyo bintu byaremwe birimo ububasha buvura diyabete harimo ibintu tumenyereye mugabo tutazi dukoresha mugabo rimwe na rimwe dukoresha ku rugero rudakwiye cyangwa tutazi no kubitegura cyangwa tukaba tunabikengera kubera yuko biri aho tumenyereye mu buzima bwa misi yose. Mugabo abahinga bobo babivumbuyemo ibintu Imana yashizemwo byonagura umubiri w'umuntu yasinzikajwe na diyabete mbere bigakingira no utarayirwara. Ibyo ni nk'igitunguru hirya gitukura cy'amagoma onyoguje ni nk'indimu ni nka tungurusumu. Akararo twotanga muri tungurusumu harimo ibintu bita arisine, mu gitunguru cy'amagoma harimo ibintu bita quercétine. Iyo arisine na quercétine byo bitunguru bitukura na tungurusumu bigwiriye mu mubiri bituma ibinure bidashobora kubana umurengera mu mubiri wawe ngo byibuse sinda wala masheshinda naho bya binure by'umurengera bice bigenda bigabanuka mu mubiri wawe mu gihe twabonye yuko kugira by'umurengera ugasesinda obesite ari kimwe mu byo abahinga babonye mbere n'ishyamwe mpuzamakungu ry'itamagana ku isi OMS rikaba ryarabonye yuko ari kimwe mu bituma abantu barwara indwara y'igisukari cyangwa diyabete sikre. Rero quercétine yo mu gitunguru gitukura hamwe na arisine yo muri tungurusumu yorinda abantu ububyibuhe bw'umurengera mbere n'abarwayi ba diyabete bifuza kugabanuka bakikoresheje bakagabanuka biboroheye kubera ibyo bintu birimo bisaba kubikoresha ku rugero rukwiye rusabwa. Akandi karo twotanga hari umuhinga w'umunya-Espagne Dr George Pamplona Roger amaze imyaka irenga 13 akora ubushakashatsi ku bijyanye n'inkurikizi ibyo turya n'ibyo tunywa bigira ku magara yacu hamwe no kuvura indwara dukoresheje ibiterwa bimera bivura indwara ibyo twita phytotherapy. Uwo muhinga yasohoye igitabo bita Encyclopedia of Medicinal Plants. Ni igitabo kidondagura ido n'ido ibiterwa birenga 400 bivura ibihimba byose by'umubiri w'umuntu mugabo berekana buri gihimba cyose umugabane w'umubiri n'ibiterwa bivura hamwe n'ibigize ibyo biterwa n'ukuntu bihingurwa. Dr Pamplona yemeza yuko mu gitunguru kijya gitukura harimo ibintu bita glycokinine bikora neza kujya kwa insuline iyo natera abantu kwa muganga cyangwa insuline ijya umugwagasha gwahora gwihingurira umuntu ataragwara diyabete. Bisobanura yuko umuntu agwaye diyabete agwiza igitunguru mu ngaburo yiwe na cyane kijyanye na za ndimu na za tungurusumu bifata rwose mu kugira ngo indwara y'igisukari igende ikubitwa ifatwa nk'iyi. Indimu nayo hari umuhinga w'umudage yanditse igitabo yise The Science of Natural Healing, ubuhinga bwa none bugezweho bwo kuvura indwara dukoresheje imiti kama. Uwo ni Dr Carlos Cozen yerekanye yuko indimu irimo ibintu bishobora gukinga mbere bikanavura indwara zirenga 300 mu mubiri w'umuntu mu buryo butandukanye no mu buhinga butandukanye indimu ishobora guhingurwamo. Rero nibyo hari ibyo twita za vitamine C, za magnesium, za potassium,
za acide kumarique, acide citrique, acide chlorogenique n'ibindi byinshi biri mu ndimu, tutibagiye yuko indimu ishobora kuvangwa n'igitunguru na tungurusumu maze igakora umuti rero w'igitangaza na cyane cyane ku barwayi ba diyabete. Uwo muti rero ukozwe mu ndimu, mu bitungurusumu n'ibitunguru bijya bitukura, utegurwa gutya ku muntu arwaye diyabete. Urashobora kugenda ugakatagura ibitunguru bijya by'amagoma bitukura binini binini bitanukiye ku zuba bitagandarizwa mu ibarabara bitanu, ukabikatagura ugashyira mu isafuriya yawe, ukaca ufata indimu zitanu nini zasoromwe zeze kandi zitanikiye ku zuba, kandi umaze kuzisoroma utabise ahantu hari umuco w'itara, hanyuma ukakatagura izo ndimu zitanu ugashyira hamwe washyira bya bitunguru by'amagoma bitanu, ukaca usekura itungurusumu inete 30 uzisekuriye mu gasashe kera, kubera yuko harimo ibintu dukeneye nka ya arisine ica itumuka hamwe wisekuye mu isekuro ikaguruka, iyo twita volatilite. hanyuma wisekuye mu gasashe kera ukaca uyivanga na za ndimu zitanu na bya bitunguru bitanu bitukura wakataguye, hanyuma ukasukamo ibitiro ry'amazi avuye ku ziko ari karabira, amazi avuye ku ziko ari karabira ukasukamo mu iyo safuriya yawe ifundirwa neza, cyangwa muri ya jage yawe ya plastique itomeneka, ukaca wugara ku buryo bidahema, hama bikaca bimarana amasaha 3. icyo gihe rero ya masaha 3 aheze ucuyimina, hama ibintu byose biri mu bitungurusumu n'ibiri mu ndimu n'ibiri mu bitunguru bijya bitukura bica bishongera mw'ayo mazi, hanyuma wewe ukaca ubyihereza wamimiye bya bikamvuga byose ukaca bita, kuko amazi bayita solvant universel, nuba bifite ubushobozi bwo gukwega ibintu hafi nka byose mu bintu wayashizemwo, ari amababi, ari intete, ari imizi, biterwa n'umwanya byamaze kandi bigaterwa n'ubwoko buba buri muri icyo kintu wowe uri kurarondera. Icyo gihe rero uwo muti wawe uronse uvuye mu bitungurusumu, mu ndimu no mu bitunguru, ushobora kunywa inshuro 3 ku munsi ukaba umaze. Ugabura mu gatatu mu gitondo, saa 6, ku mugoroba, ukawunywa nk'iminota 30 mbere yo gufungura cyangwa amasaha 2 nyuma yo gufungura. Icyo gihe rero wari munini usutaba ugenda ugabanuka, igihe indwara y'isukari yawe yarakurembeje ugasanga isukari yawe iri hejuru, icyo gihe kigenda igabanuka kuyizozaba mu kiringo cy'ukwezi, naho wari kuri insuline gasanga wayihagaritse, ahubwo si wowe uyihagaritse, wowe ugenda uguma wipimisha buri ndwi, hanyuma muganga niwe azokubwira naho batazi ibiri kurakoresha ati gabanya iyo insuline uje ku tunini n'ibi binini bigabanye, ndabona aho bakagira naho kubwira ati bihagarike byose atari aho, urajya munsi y'urugero ruri munsi y'urugero rusabwa muri sukari, ibyo twita hypoglycemie iatrogenique. Ni ukuvuga ni igihe umurwayi wa diyabete yafashe umuti hanyuma isukari ikagabanuka gusa naho iza kujya ku rugero ruri munsi y'urugero rwasabwa, nibyo twita hypoglycemie iatrogenique. Ibyo nabyo ni bibi cyane, no gupfa urashobora gupfa iyo isukari yaguheranye mu maraso. Icyo gihe rero uwo muti n'uw'igitangaza uwo gufasha cyane, ariko kandi cyitondere, naho uwo muti ugufasha kugira ngo isukari yo mu maraso igende igabanuka ije ku rugero rusabwa, mbere wawe ufashe ku rugero rwiza nk'amezi 3-4 ukaba wogera ku rwego rwaho usigara utunzwe n'ingaburo ibereye gusa n'uwo muti naho wowe utawukeneye. Ariko kandi abahinga berekana yuko iyo urwanda rwamaze gutabagara, uwo muti udashobora kunagura kwa duhimba bita serire beta desirodorangera ngo utwakwiye twongere tube tuzima. Ariko twibutse yuko abantu barwaye diyabete y'abakuru, iyi diyabete de type D cyangwa diyabete non insulino dependant, si ukuvuga yuko urwanda ashobora rwarapfuye burundu, twa duhingwa insuline tuba tatuhari na insuline ubwayo ibihari, mugabo idafite ubushobozi bwo kugabanya isukari mu maraso. Uyu muti rero ufasha urwagasha kugira ngo ubushobozi rufise bwiyongere, hanyuma usigare uhingura insuline ifasha mu kugabanya isukari mu maraso, kuko ishobora kubaho utari kurawufata mugabo uri ku ngaburo gusa ibereye. Ariko iyo diyabete y'abana naho uyu muti urafasha cyane,
ntituma twa duhimba bita serire beta zero dorangira twapfuye ku bice 80% cyangwa birenga twongera kunaguka mugabo byotuma uyu munsi ashobora kuwubana ibihe byiwe byo kubaho mugabo isukari imaze gutunganywa agasigara awufata ku rugero udakaze cyane nk'uyu tuberetse mu buryo busanzwe niba ashobora kubifata mu mboga mbisi cyangwa salade akazosanga agumye yimereye neza atarinda imiti ariko arafata. Imbere ko dusozera kino kiganiro ko turabona yuko umwanya utari kuratwemera yuko tubandanya nk'abantu basanzwe bava amaraso mu buryo bucanke buriya mu gihe abariko arafata uyu muti ntashobora kumwononera mu mubiri. Ibintu byose birimwo tungurusumu kubera bije bintu nababwiye bita arisine bituma amaraso aba fluide aracika agashaka kumera nk'amazi agatemba cyane. Ni byiza mu ruhande rumwe nashaka niba umuntu afite indwara zirangwa n'uko amaraso atembera neza mu maraso mu mubiri ariko iyo bibaye umurengera naho n'ingorane cyangwa iyo ufite ibihe uva amaraso nk'umudamu ari mu mihango umwigeme ari mu mihango wakomeretse ukaba uri kuravirirana tungurusumu ucuyikura mu ya nteguro yawe ukayisubiza nawe ko wavuye mwabyariye. Cyo kimwe n'abantu barwaye indwara y'umushishito irangwa no gusha mu mushishito ibyo twita gastrite ntibokoresha indimu wotegura ujya muti mugo bakuyemo indimu kubera indimu bigiyemo amaside menshi acide citrique, coumarike, chlorogénique cyo bituma ya acide chlorogénique igira mu maraso no mu mushishito maze akabandanya asha. Abo rero bokwirinda gukoresha ibyo bintu tuvuze mu ibyo bihe bora barimo. Sosi na mukunzi wari kurakurikirana kino kiganiro twibutse yuko ari gice kigira kabiri twize neza kandi yuko mwafashijwe n'impanuro z'uyu mutumire wacu abo bafise ibibazo ibicanye biriya cyane mu buryo bwiyaguye kuri iki kibazo cy'indwara ya diabete nk'umbure n'ibindi bibazo bashobora kubabona gute bobegera gute ngo bafashe iki mukorera he. Nibyo nk'ubu hariho ibintu byinshi tutavuze ku ndwara ya diabete byinshi cyane mbere abantu bakeneye kubera umwanya. Nk'akarorero hariho igiterwa bita vinca rosea nishugwe abantu bakunda gutera mu ntangu zabo ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ivyigwa byakozwe byo byerekana ariko byoyo ngo bifise n'ibintu binavura kwa duhimba bita serine beta zero dolangera no mu gihe tuba twaragiye dupfa. Nico giterwa cyo nyine mu vyigwa tumaze imyaka 14 dukora ubushakashatsi kuri diabete twabonye gifite ubushobozi bwo kunagura ico gihimba. Nibyo mikigwiriye mu gihugu ariko kandi kumure mu misiza hazoboneka amahirwe yo kigwiza hama kigingurwe mu buhinga bwa none vinca rosea gishoboye kuvura abarwayi ba diabete baronke ivyizigiro. Hariho n'ingaburo y'abarwayi ba diabete itegeza kubitunganije ku rutonde rwaho akakintu kiduza isukari mu maraso ku murwayi wa diabete yoshiramwo nk'ibiharage byumye ubwishaza bwumye igitoki gikomeye umuceri usanzwe wera canke umuceri bitahi etive canke amateke imyumbati n'ibindi byose birimo isukari gumye ku barwayi ba diabete kiduga cyane isukari bita amido. Ibyo byose abantu bagomba kumenya ukuntu babyigizayo bakamenya n'ukuntu bobisubiriza ibindi byiza atari kwamba ku gatoke n'uturengarenga kuko iyo ngaburo nayo yoba igiye kubahitana gatwe. Ibyo byose bisaba ko abantu baba bicaye mu kabine murakabagira inama zaguye. Inshuti namwe bagenzi bakunzi w'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti mu babanyi mu bagenzi mu mukorana ku kazi kugira ngo ubu butumwa bwiza bushore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150
yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu, kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye, hanyuma mukaca muronka ibyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi biciye ku buhinga bwa WhatsApp, mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.